So the true treasure of life and the treasure of existing from creation till now, you know, you have to have a discipline to even be able to inherit the knowledge of the universe, because Imana ikunda bitanga, Imana yanga karengane, Imana isubiza abayishaka, Imana igenda mu mitima, Imana igenzura buri wese, Imana isi icyitekereza. Those who seek righteousness will shine like stars. They will be like the morning sun. Imana ikunda bitanga, Imana yanga karengane, Imana isubiza abayishaka, Imana igenda mu mitima yacu, Imana igenzura buri wese, Imana izi icyo utekereza, Imana itugabira ibyiza, Imana iturema mu rukundo, Imana ifunga iminwa y'ingona, Imana itegeka ibirunga, Imana isingizwa iteka. Jehovah is the one to bow down to, down with the spirit of the Antichrist. Don't harden your heart, heed his voice. Imana ikunda intwari, Imana yanga karengane. Hey, come to the Lord. Righteousness reign, one love, vibrate right, yes, raise your vibration, heal your nation, we are the generation, check it. Those who seek righteousness will shine like stars, they will be like the morning sun. Hey, Imana itugabira ibyiza, Imana iturema mu rukundo, Imana ifunga iminwa y'ingona, Imana itegeka ibirunga, Imana ikunda bitanga, iyo Mana yaga karengane, Imana isubiza abayishaka bose. Yeah, come on, lift each other up. Yeah, we can do this. Raise your vibration, Yeshua, may your kingdom come. Imana